Optalux, očni salon. Servis i prodaja najsavremenijih okvira, kontaktna sočiva, kozmetika i tečnost za sočiva, pregled očnog dna i merenje očnog pritiska. Uz kupovinu okvira besplatan pregled. Što se tiče kvaliteta stakala, budite uvereni da je kvalitet na zavidnom nivou, što potvrđuju i sertifikati koje posjeduju, a to su FDA sertifikat američki, CE evropski i TIF nemački. Sve za vaše oči samo u Optaluxu. Pulana Bio Gold kolekcija sa zlatnim nitima. Prirodne gelaste kreme za mladalački izgled i glatku kožu bez bora. Kreme sa potpuno prirodnim sastojcima neutralnog mirisa omogućuju odličnu apsorpciju hranljivih sastojaka i lagano nanošenje. Pearl Cream sa zlatnim nitima i bisernim prahom u kuglicama. Gold Cream sa zlatnim nitima i algama. Gold Essence, zlatni antirid. Za pojačanu ishranu vaše kože, Pulana Bio Gold kolekcija. Promenite životni stil, dođite u Estetik Studio Beauty Boom, nadogradnja kose, muško-ženski frizer, manikir, pedikir, fotoepilacija laserom, topla i hladna depilacija, masaža, antitelulit program, trajna šminka, podmlađivanje botoksom, hilurinskom kiselinom, korekciju usana metakrilom, solarium, ugodite svom licu i telu. Posjetite Estetik Studio Beauty Boom, Cvićeva 41, telefon 011 276 4730, sve ide iz glave. Ekskluzivni butici italijanske odeće i obuće Punto u srcu Beograda, ugao Maksima Gorkog i Kursuline. Kursulina 42 i na Slaviji Makenzijeva 32. Budite moderni i šik. Kolekcije za sva godišnja doba i sve prilike za žene i muškarce. Vrhunski modni brendovi Gianfranco Ferré, Cavalli, Ceruti, Tosca, Blue. Nova italijanska modna kuća Coco Yoko iz Firence koja će postati vaš omiljeni brend. Za vaš novi imidž butici Punto. Privatni stomatološki laserski centar Dentalux. Popravka zuba bez zubarske bušilice, bez metalna keramika, štitnici za zube kod kontaktnih sportova, izbeljivanje zuba, laserska terapija parodontopatije, preventivna stomatologija, konzervativa, endodoncija, protetika, oralna hirurgija, ortopedija vilice, estetska stomatologija. Za vaš novi osmeh Dentalux. 20. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, 12. i 13. novembar, Intercontinental Beograd.